U ruci imam Sony Ericsson C905, najjači model iz Quickshot serije. Kada držite C905 u ruci imate osjećaj da držite vrlo kvalitetan uređaj. Materijali od kojih je on izrađen su jako kvalitetni. Evo vidimo priključak za USB i utor za M2 memorijske kartice. Ima ugrađen Wi-Fi internet i GPS. Tu su i tipke za zoomiranje, aktiviranje kamere i za okidanje fotografija. Mobitel je slider, ima dovoljno velike tipke tako da je na primjer pisanje SMS-a ugodno. Ugrađena kamera je rezolucije 8,1 megapiksela i ima Xenon bljeskalicu i autofokus. Pleća kamere je zaštićena na jedan zanimljiv način. Evo vidite, uvlači se ovaj dio. Izgled menija je identičan kao i na ostalim Sony Ericssonima i svi koji su koristili Sony Ericsson i naći će i C905 lakim za korištenje. Tu je Track ID, sve stare opcije kao i neke nove. Evo vidimo, ovo je multimedija, tu se nalaze fotografije, sve to su vidjeli već korisnici kao 850, ali zanimljivost je da ovaj uređaj ima i rotacijski senzor, pa kako okrećete uređaj tako se i ono na ekranu okreće. Opcija u meniju koju baš i nećete naći na ostalim Sony Ericssonima je ova GPS navigacija. Evo vidimo, imamo Google Maps, moje favorite, status GPS receivera, zapisnik i podešenje odnosno opcije. Pod statusom možete pogledati kojom se brzinom krećete, koliko ste udaljenost napravili. To je vrlo zgodna opcija za sve koji se vole voziti biciklom ili pak trčati prirodom. Pod moje favorite možete dodati lokacije koje su vama zanimljive. Okrenut ćemo Google Maps. Evo vidimo, nakon što se učita, vidimo da on koristi Google mape za rad sa navigacijom. Znači nije moguće koristiti Garmin i ostale programe koji koriste glasovnu navigaciju. Za rad sa Google mapama potrebna je aktivna veza na internet. Dolazimo i do najzanimljivijeg dijela ovog mobitela, a to je njegova kamera. Da bi kamera radila, potrebno je otvoriti poklopac objektiva. Kada je uključena kamera, oko navigacijske tipke pojavljuju se plavkasti simboli, znači možete brze prečice za odabrati makro mod i ostale opcije kamere. U meniju kamere, evo vidimo, imamo odabir rezolucije, makro, fokus, vrstu blica, vrstu fokusiranja, znači osvjetljenja vanjskog, evo i podešavanje, znači kvalitete slike, autofokusa, best pick opcije, stabilizacije slike i što je zanimljivo pod dodati poziciju, znači mobitel možete odabrati da li će hvatati trenutačnu lokaciju pomoću GPS uređaja gdje je slika uslikana. Da je kamera uključena, prepoznat ćete i po plavom osvjetljenju ove tipke. Gledate usporedbu C905 sa Nokiom N82 koji je glavni konkurent od Nokije što se tiče kamere. Evo vidimo nešto je veći N82, on nije klizni uređaj, C905 izgleda kvalitetnije.
U usporedbi sa Samsungom Inov 8 koji je također slajder, ima 8 megapiksela, vidimo da su prilično jednakih dimenzija i debljine. Preporučujem mobitel svima onima koji traže mobitel sa jako dobrom kamerom.